Kani ka Akashwani Shillong ka khubor ban puledu Elma Arwar. Kimat bakong san jong ka khubor menta ka step ka shipotrik ukalalingkot arajar arpusan kilong. Pempaw Menteri ng Badu kari Narendra Modi ya ka jingdon kam ka bakraw jong ka Indian diaspora hak ban penkala ya kari syakari ka bakiyaw habaro kiliang haswa usnam arajar sapnyo. Pelat Menteri Katnat Information but Broadcasting jong kari Ashwini Vaishnav ya akli ki jingruai kerpang balapenmi da ka Akashwani bat Dudarshan. Play Menteri Kasorkar Pedang Badipet ya katanat Rural Development Agriculture but Farmers Welfare Shifraj Singh Chauhan ya ke Jublik Siar jong ka ICER Research Complex Umyam but Arpoterik sedang ke Melia Games sa Jowai atli ke jingile akai on pelong hasilong ka khubor ka babnya. Menteri ng Badu kari Narendra Modi haning kesengi ulapen pau ya ke jingdon kam ke bakraw jong ke Indian diaspora hakaban penkala ya kari syakari ke bakiw habaro kiliang haus nam araja sapnyo. Haba ajeng kren ha ke jingelang hadin ke jingple ya ka Pravasi Bharatiya Divas Convention ke Khatpra Habuvaneshwar Hajila Odisha nagaliang Menteri ng Badu kari ulapen pau ya ke jingero ya ke Indian diaspora nagabenta ke jingpe sitom ke jongka ban penkiw ya kari baro kiliang lakalong halak jongkari lewat haka Global Development Ru. Shusho Narendra Modi ulapen paru ya kejeng sengau scam bagi nong India kinang tresi dom shusho ban pinkiu ya kari seriu sejorong du bat banyo buram ru haka perthei baro kwe. Menteri Katnat Information but Broadcasting jongkari Ashwini Vaishnav pelat ya atli kejinwai kerpang bala penmi da ka Akashvani bat Dudarshan bat kini kejinwai labu kerpang na ka benta ka mahukum hadalhi. Kejinwai bala penmi da ka Akashvani kali kejinwai ka penpau ya kejinglong mensim kejingru spa hakalarti bat kejingdon kam hakanyam jong ka mahukum lembah kisur ki basno tenat bat sno melung bat kikintien ki basyong sebai. Ya kali kejinwai larwai da uratan prasana bat ya kejingtem la pembit pembiang da usantosh nahar bat uratan prasana. Sakawai kejingwai bala penmi da kedudarshan kede kejingwai theme song ka bala ai keteng ka mahakum hei ka bala ruai ya kede kejingwai da ukailash kher ubadeiru ubayoteng ya khusnam patmasri. Menteri ke Sarkar Pedang Durga Das Uike ulayat ho bak Sarkar Pedang ke dunia ke jingtmu ban ai bor bat penkiu ya kipat lulu mahakari lembat kathan syate lamingi. Ule Menteri ke Sarkar Ngalong biang, ule Menteri ke Sarkar Pedang ulaong bak Sarkar Pedang kan wanra bun ki kampun roi hakathan syate lamingi bat kan pekru ya ke jing bat ke jington kam jong kinong syong syong gani kathan. Ule Menteri ke Sarkar Pedang ulayat ho bagi dan haduk prangut ki tribal minister ha ke Sarkar Pedang. Shusho udol gadas ulayat ho bak Sarkar Pedang kapai kemat bahawat pan penkiru ya ke Shlem pule na ke benta ki pat rilum ha ke bak Sarkar Pedang galathau ya bon tili ki Eklavya Model Residence School hari lembah Ministry of Tribal Affairs. Ha Assam ki kinhon batibit jong ke Indian Navy divers kila pedeng syutu en pelong ya ke jingwat ya ki beliau ki belangat ha ke jingsha tap akrem doyong ha umrang su ha di mahasau bat da ke jing penongkam da ki tiar kitar ki balong kat kum ke juk ke bamenta kila yo ben se sa prangut kinong trei ti doyong kani ke jingwat kala biteng biang hiling ke step hadin ke jingsha pentut ka kam ke jongki na kalau jong ke jingbun palat bat hadin ba ke kalitan ke jongki ka ROV ne ka remotely operated vehicle kalathut hadien bakalangam hako hakani kakrem laban kulo bahaka sngi balang jong katayo kaken hon jong ke Indian Navy divers kilayo ban say yakamet jong wei unong ti doyong bala ban kulo ru bahaka sngi ningkong jong katayo ko kalayo ban rung hakani kakrem doyong bat lapen ki ya kajingdon ko syadu kasispa phun hadien kajing puthut palat jong ka bor mariang kaken hon jong kinong plat kila hap ban mat ya bun kijing bala ong ru bala don wei na kinong plat lembat ki wei kila hap ban bat yu telai lajan palat shikin tai haka krem badap bat de hadin san pho minute bala yo ban tan no yaki na ka te ka krem. Kejingelang jong ki stakeholders ka badai ka customization, enhancement but development jong ka digital solution na kabenta ka empowerment of citizens jong ka than syate lamingi kala long hidin kisni ha ka College of Postgraduate Studies in Agriculture Sciences CAU umyam. Kejingtmu jong ni kejingelang kalong na kabenta ka project jong Ministry of Electronics and Information Technology jong ka Sarkar Pedang. Kidang lightly kislam puli ki bala pentre kam ya kani ka project ki pakentop ya ka DIC
New Delhi kanesak barapani bat ka CPG SAS CAU Impal ha kani ke jalang layakran ru yak benta ki bede bat pengkiu yak digital technology ha kathan shatai lamingi kani ke ka Akashwani Shillong ka balam shipi yak khubor ka jing rakhi jong ka Jubilee Ksiar jong ka ICAR Research Complex sa Omiam kalasdang hinin kesni da ka jingple ya ka Farmers Expo 2018 da Menteri ka Sarkar Penang badipet ya ka tenat Rural Development Agriculture but Farmers Welfare u Shifrat Singh Chauhan ha ka jingdong ringkat ulat ka jela u CH Vijay Shankar lembat u Menteri rang ba ka jela u konat ke sangma bat ki wei ki kendam kilandan ha ka ni kesni kini ki kendam kilandan kila kren ru bat baru kilong shimbenta ha ka ni ka Farmers Expo 2018 ukonat ke sangma Menteri rang ba ka jela ba ajing kren ha ka ni kesni ula penpau ya ka jingero halor ka jing trai kamba ka ICAR Research Complex ban ajing rap ya kinong rem nagaliang u Menteri ka Sarkar Penang badipet ya katnat Rural Development Agriculture but Farmer Welfare u Shifrat Singh Chauhan ba ajing kren ha ka ni kesni ula yaro ya ka jela megaya ba kathan shate lamingi nagamenta ka ni ka kamban pinkiu ya ki kamrap kamriang bat kumju ru ya kinong rem Susu uni Menteri ka Sarkar Penang ulaong baka jala megaya baka than sa tay lamingi kidan ya kalenti banlong ka vegetable but fruit hop jongkari nagaliang ulat ka jala UCH Vijay Shankar ula pelat ya lightly kikot but play ru ya ka Institute Video Film but lemba kikot internet ula play ru ya ka Farmers Training Hospital ha Imphal Manipur kalama lairong jongkari kabahe hadu nyop sauput kalakowe da kajingso sorong ha ka gorsam choten ha jemithang ha ka jaka kabadon ya khaput jongkari India batri China kabadon hatawang district jonggajela Arunachal Pradesh ya gani kalama kabanyop sauput lapun kiu ha ka jingelang ka basongkun wat la kalong kasngi ka bakhrial ba da ka jinghap yual palat ha ka jingdon lang kumba aspa ngut AA kinong song snong lembat sipai jong ka Indian Army ki he officer sarkar laban kedo ba ka jingla ban pinkiu bat pinher ya ka ni kalama ka bahe jong kari kade ka jing tres tom jong sipai ka Indian Army ki bor pinya district bat ki local mong bat ya kini baro alayalam da u brigade jong ka tawang u commander brigadier Vipul Singh Rajput U Chief jong ka Air Staff u Air Chief Marshal Amarpreet Singh bat u DG ka National Cadet Corps u Gulbipal Singh hinin kesngi kilala ikendo ya ki DG jong ki NCC officer bat ki cadet ki ban le simmenta ha ka Republic Day Camp Arajar Apsan hanong ba New Delhi ha ka ni kesngi na kaliang u Air Chief jong ka Air Staff ula Ayman Singh bat penparu ya ka jingero ya ki NCC cadet halol ka jingero simmenta ka jongki ha ka Republic Day Camp ha bakren tang bat ka Akashwani News na kaliang kakenhon jong ki NCC kelapan pau ya ke jing dokumen bakilayo banya simbenta ha ka Republic Day Parade laban kedau ba mentau snem kidan hadu arajar laispa an rupuingut ki kadat ki ban simbenta ha ka ne ka Republic Day Camp ke banlong menta baro sibnai bat na peneng kini ki arajar laispa an rupuingut kendai spa khat nyungut ki dai ki kenthai Kisipai jong ka Indian Army kilayo ban play em hadu prangut kinong song snong jang ka jala Manipur hadim bakili ki prangut kilaya kendo ya ka jingtho kali ka bashirkai ba hakang kopki district jong ka jala Manipur katkom ka khubor balayo lom layat ho bakani ka jingja accident kali kalaja ha ka wei ka jaka ka bajon ha ka snong kunki naga ha lay makong jong ka jala Manipur ha ka snining kong jong ka tayo Kalimpong nilekay jong ka 6 Malay Games Arajar Arpsan kan sedang nado ka arpaw tarik ukala lingkod ha Jowai West Gentle Hills Susik badya kanil lapan pau do Menteri katnat nilekay jong ka jela uba Shaklir Wajiri minakas ni balang jong ka tayo ha kani kalimpong kidan palat saw jangut kinong nilekay bat saw spa sangpungut ki official banwan simbenta ha kani kalimpong nilekay kabahe do jong ka jela kabane sansngi uba Shaklir Wajiri ha bapen pau ha kilap thai kubor ulay to ba ka jingpung kaya pengkrum pelong ya kani ke lempung kalaya syakmat lat nyot tang arli jingi lakai ba kentup ya ke golf bat ke swimming ya ka ba on hap men pelong halong ba chelong na mar ba ompun chip laban pinbiang ya ke jakai lakai ha kani ke swing Katu ka hubor ka lakot ka bawan sa pila ka studio jo ka Akashwani Shillong bat sakin tiap pon saya so bat ka Delhi station nakabenta ka hubor aktin Hindi bat bot pat sa hubor hakaktin pareng kani kadai ka Akashwani Shillong